ovaj video snimam drugi put. Podržite ga. Inače, neće više biti videa. Da, šalim se. Danas vam pokažem kako da instalirate Action na vašem kompjuteru. Action vam je za snimanje videa, YouTube videa. I kako da ga objavite. Tako da stavite like, share, subscribe. A mi idemo na video. Pauzirajte video i odite na ovaj link. Vidite da se Action plaća, ali se ne plaća. Idete na proizvod i idete na Action. Manje malo sad to zasecnulo inače. A gore mi se sada učitava. I kliknete download i onda i ovo instalirate i ovo instalirate. I kad ste to sve instalirali, konačno imat ćete, ovako će izgledati ova aplikacija, ovako ona. Ovako ovo je ona Splash, preko Splasha učitavate videa, a ovo vam ne treba u redu. Sada uđite u Action i vidite sada kako to izgleda. Znači area i onda ovdje možete birati koji zaslon da snimate. Znači možete da stavite da se, znači stavite šta snima, recimo stavite samo ovu korpu za otpatke da se vidi, i ostale se neće biti vidio, što je stvarno dobro. Znači koristite ove specifikacije koje ja koristim zato što vam stvarno to savjetujem da ne bude neke gluposti. I počnete video počinjeno, zaustavite. Onda će biti video koji ste vi snimili. Kliknete desni klik na njega, kliknete na flame format i onda će vam biti, učitavat će se u ovim datotekama. I onda action file, to jest action file premjestite u vaše preuzimanje, ne preuzimanje, nego vaše video zapise. I kad ste to uradili, kako da ga objavite, znači vi ćete da video već spreman, ali sada kako da objavite video, znači idete na video zapis na kanalu, to jest idete na, malo sam se zbunio, izvinite, malo sam se zeznuo, idete na YouTube, kliknete na kamericu i onda će vam se učitavati, bit ćete ovdje, kliknete na izaberi datoteku, izaberite datoteku, stavite video koji ste snimili i ukucate vaše ime videa, sve što hoćete da bude na videu, thumbnail i kliknete na otpremi. Tako da ja se nadam sam pomogli da stavite like, share, subscribe, a mislim naredno. Ćao!